Ikapila na kabeses nga giliba ka o gidaot ka. Ikapila na kabeses nga nilapas na sila sa imong boundary. Mao ba na hinungdan kung nganong miserable na kayo imong kinabuhi karon? Pero ang pangutana, nganong gidaog-daog man kanila? Ug nganong nisugot ra inanaon kanila? Sa kini nga video, mahibalaan nimo kung nganong naiinaani nga klase sa tao ug mahibalaan pud nimo kung nganong gitolerate nimo ang inaani nga batasan. Ug napod ko'y mga tips kung unsaon nimo ni paghandle. Number 1, gidaog-daog kanila kay di ka musukol. Di man pasabot nga makig-away ka. Akong pasabot, mahadlo kang muprangka sa ila nga nakasakit na sila. Siguro ni confront ka sa una, dayon wag gihapoy nahitabong maayo. So mo hinungdan nga gikapoy nakagatubang nila. Ni desisyon na lang ka nga magpaubos na lang. Gikapoy nakagdepensa sa imong kaugalingon. Kung di na ka musukol, musamot og gara ang mga taong toxic. Gubuon nila imong kinabuhi. Mo nang usahay jud ang solusyon kay muprangka ka sa ila. Number 2, gidaog-daog kanila kay mahadlo kanila. Gipasagdan na lang nimo sila nga tumban-tumban na ka kay wa kay ikasukol. Mahadlo ka sa ila. Daghan na kayo karon ang mahadlok mo atubang sa mga taong toxic. Ug mahadlok mo prangka sa mga taong kasakit ra ang dala. Magpuyo na lang daw sila para peaceful ang kinabuhi. Sa tinuod lang, dili ma-peaceful ang imong kinabuhi kung kahadlok ang nagputos sa imong hunahuna ug kasing-kasing. Di man dautan ang maghilom. Dili dautan ang di mo sukol. Pero kung sobra na kaayo ilang gibuhat sa imo, kinahanglan na jud kang mubarog. Abusaran ka nilag maayo kung baliwala lang ka. Usbuna ko dili dautan ang maghilom. Pero kung sobra na ka kahilom, na moabot sa punto nga gidagdaog na ka, di na pud na maayo nga pagkahilomon. Kinahanglan na jud kang mutingog para makabalo sila na sayop na ilang gibuhat. Number 3, nagpadaog-daog kanila kay hunahuna nimo wa may mag-improve. Ipasagdan na lang nimo sila nga tumban ka, kay ang sulod sa imong hunahuna wa man po'y pulos ning kinabuhi Isa na sa mga hinungdan kung nganong di na lang ka musukol. Kay mao ra man gyapon imong kinabuhi. Okay ra kung daog-daogon ko nila. Wa man po'y pulos ning kinabuhi Inaana ba ka usahay? Nagpadaog-daog na lang ba ka? Kay wa kay maayong desisyon sa imong kinabuhi? Ay pagunahuna ana, naa kay misyon sa kalibutan. Natawo ka dire dili para tumban lang. Natawo ka dire kay para muhimo kag maayong butang sa kalibutan. Number 4, gitugutan nimo silang tumban ka kay wa kay believe sa imong kaugalingon. Kung di ka confident, kung wa kay salig sa imong kaugalingon, dali ra kay kang iugbok sa mga tao. Kaminusan kanila. Gusto ba ka nga inanaon ra ka pirmi? Ubos kayo ang pananaw nila sa imo. Kung sige ra kag insultuhon sa mga tao, dira nimo mahibalaan nga naanay problema sa imong kaugalingon. Kung wa kay believe sa imong kaugalingon, gitugutan na lang pud nimong daog-daogon kanila. Kaya ang imong una deserve na nimo. Kay lagi, ubos pud ang imong panglantaw sa imong kaugalingon. Unsaon nila pagrespeto nimo kung ikaw mismo wa ni hatag og bilis sa imong kaugalingon. Ang sige nimo hunahuna, mura ra kag trapo. Timan nga dili nimo sala kung nganong ginaani kanila. Naraman gud sila nakita nga weakness nimo. Maong ginaana kanila. Gusto nilang i-down kag ayo. Gusto nilang kontrolon ka para magamit kanila kung naa sila kinahanglan nimo. Sa tinuod lang, sila man ang huyang. Isog lang sila sa imong pananaw. Di man ka mo atubang nila. Number 5, people pleaser ka. Di ka mo prangka nila, mahadlo kang mubiya sila nimo. Gusto lang nimo nga i-please sila. Nahimo na nimo habit ang people pleasing. Gikalimtan na nimo imong kaugalingong kalipay. Kay ilang kalipay ang imong giuna. Bisag gidaog-daog na kanila, sila gihapon imong giuna. Kay nakita nimo nga dira sila nalipay. Pananglitan, dako kag sweldo. Sige silag pangayo nimo. Ug sige pagkaghatag, mahadlo kang mobalibad, kay basig masuko sila nimo. Mahadlo ka nga balikasan kanila. Sobra kaayo imong pagka-nice ug niabot sa punto nga wa na kanila respetare. Number 6, nagpadaog-daog ka kay wa kay choice. Namog ko'y nakastorya sa chat. Iyan na lang daw ang gipasagdan ang maong tao kay wa man siya choice. Nagpuyo man siya sa balay sa iyang paris. Nakipuyo lang, nakikaon, basta kinto kay siya sa balay. Kumusukol daw siya, mahadlok siyang palayason. Pero ako ma-advise sa inaani nga sitwasyon, dapat man god kamong duha sa imong paris, mangita mog paagi para makalain mog puyo. Kay tinuod yun nga bati kayo musagol sa ginikanan. Kay kinto kayo imong lihok. So mauni ang unom ka rason kung nganong gidaog-daog kanila. Usbuna ko gidaog-daog kanila kay di ka musukol. Mahadlok kanila. Hunahuna nimo nga way mag-improve. Wa kay believe sa imong kaugalingon. People pleaser ka. Og wa kay choice. Karong nahibalaan na nimo ang mga rason, atong hisgutan kung unsay solusyon. Number 1, kung gidaog-daog kanila,
Atubangan sila. Sa atubangan nila mismo, igna sila nga sayop na ilang gibuhat sa imo. Ug di na nimo maagwanta pa ang kasakit nga ilang gibuhat sa imo. Pwede man nimong atubangon ang tao nga di mo resultag away. Kalma lang nga pagkastorya, pero nay unod. Di man gud pwede nga sa tanang panahon, daog-daogon lang ka. Di ba ingon ko sa niaging video, nga baliwala sila. Ang pasabot na ako, kay balanse lang. Tao raman punta nga mapuno pod. Mugara man gud sila kung sobraan nakakahilom. Number 2, kung gidaog-daog kanila, ayuha sa imong kaugalingon daan. Usahay man gud bad karma na nato. I mean, hilig ta manglibak, mangdaot, magdaog-daog sa uban. Mao nang naapoy mga tao nga mobuhat og negatibo sa ato. Murag reflection lang ni sa imong binuhatan ba. Pero kung di man gani ka mantas nga pagkatao, siguro ang sayop lang nimo kay sobra ra ka nice. Maong ginatumba na kanila. Di man sayop magpakabutan. Pero kung sobra na jud kakabutan, naadyoy mga tao nga mo take advantage ana. Ang una-una mong sa mga taong toxic, di ka musukol kay sobra ra kakabutan. Mo nang niingon ko nimo nga ayuha sa daan imong kaugalingon. Pag inistrikto pud usahay para respetaran ka sa mga tao. Kung di nila gusto nga strikto ka, mas maayo noon para mawala na mga taong toxic sa imong kinabuhi. Number 3, di ka basta-bastang madaog-daog kung mag-set kag boundaries. Kita manggong tanan, naatay limit. Kaya natong musabay sa kabuang. Pero kung naay mulapas, pwede na kang masuko. Di man dautan ang masuko. Basta ay lang ng suko nga makasala na ka. Natural na jud kaayong masuko. Kay kung di pud ka masuko, abusaran ka sa mga tao. Kinahanglan nga dipensaan sad nimo imong kaugalingon. Mahal nimo imong kaugalingon, di ba? Kung moingon kag ayaw na buhata o dili na pwede, dapat tinud-on na nimo. Kumbaga, nakakay rule sa kinabuhi ba nga dapat pud nilang sundon. Number 4, kung toxic na kayo sila, palayo na nila. Daghan kay kag maila-ila nga mga positibong tao sa kalibutan ay nagpundo sa ila. Pero daghan kayo kog message nga nadawat kung unsaon daw pagpalayo sa mga taong toxic. Kung kauban nila sa trabaho o kung kauban nila sa balay, simple ra pud akong tubag. Nakagisit nga boundaries, di ba? Kung mula pa sila, nasa lay tulubagon sa imo. Pananglitan, nasa lay nabuhat nga di nimo gusto. Atubangan sila og prangkahi nga sayop ilang gibuhat. Igna sila nga kung usbon pa na nila, di na nimo sila pansinon. Dapat seryoso ka sa imong aksyon. Di pwede nga ikadaghan nilang gibuhat ang di maayo. Nya ihisira gyapon ka. Di na pwede kay mugara sila. Pagkat-on pud kung unsaon sila pag-atubang. Kabalo ko nga masuko sila basta imong prangkahan. Pero ay kahadlok. Kung kaya nimong mo-transfer og puyo o mangitag laing trabaho, pwede ra pud kaayo. Put distance between you and those who are walking all over you. Pero ayha ka mo hawa, prangkahi sila kung unsay tinuod hinungdan sa imong paghawa. Prangkahi sila nga toxic na kay sila. Ug di nimo gustong maapektuhan imong kalinaw. Pero expected na nga libakon kanila sa imong paghawa. Magpakabiktima pa na sila. Pero ay padalaan na. Ang importante, kay naprangkahan na nimo sila. Trust me, di na sila katulog, kay natandog naman ilang ego. Number 5, ay sobrang pakahilom. Basig makaingon mo. Sa una, ingon ka, maghilom na lang. Pero karon dili pwede. Take note sa word nga, sobra. Pwede kang maghilom, pero ayaw pa sobra eh. Naay panahon nga chill lang ta. Napoy panahon na kinahanglan natang mutingog. Depende sa sitwasyon. Gamita imong tingog para protektahan imong kaugalingon. Duha ra man ang choice nimo. Pasagdan o atubangon. Kung atubangon nimo, naay posibilidad nga magkainitay mo. Pero ay atras, samot nagkabalo ka nga ikay sakto. Di pasabot nga makigsumbagay ka dira. Makigstorya raman ka sa saktong paagi. Pasabda sila sa sitwasyon. If you back off, that will allow things to continue as they always have. Simply call them out on their behavior. Ask them to explain their actions in a simple way, with a neutral tone. Pangutan na sila kung unsay nakaon nila, anong ikaw man ilang tripingan. There is no need to feel tense or agitated. Stay loose and relaxed. Siyempre, daghan ka na silang explanation. Defensive sila. I-justify nila ilang batasan. Naiuban pa, suko-suko pa. Just listen to what they have to say. And then make it clear to them that their behavior is inappropriate and has to stop. Dapat kalmado kang mustorya. Ay sabayi ang init nga tensyon. Di man nimo trabaho ang i-fix ilang batasan. Bisan pag toxic na ang mga tao sa atong palibot, naadyoy panahon nga mabag-o sila. Makakaton ra na sila puhon. Ma-realize nila nga sayop day ilang gibuhat ug nakasakit na day sila sa imo. Ang lami pa jud kanang sincere silang mag-sorry sa imo. If you come across this situation, then definitely reward the positive behavior. If their apologetic actions are sincere, be generous with forgiveness. When the right time comes, be ferocious. Di ka nila basta-bastang matandog
kung medyo stricto pud ka. Find a middle ground between a strict guy and being a doormat. You can be kind, graceful, and noble, but resonate strongly with the energy of thou shalt not with me. Remember, most of the people who are gossiping about you or possibly sniping at you want to dominate you, but are too scared of your strength to do it directly. Isugran na sila mo post sa social media. Isugran na sila kung wala ka. Inaana ang mga taong toxic. Mahimo na sila cute kaayo nga ito kung imo na silang atubangon. Please, don't tolerate situations that you find excruciating. Lead by example by living your best life.